Опера балет театре утмылы икемеш сезона қадірленет. Курагана мүллешені ләхкедейт, тада артистем хызенешіне мүлле ергелеме балырдашы. Конберге театрда ертіне пресс-конференция регаласықдар треш. Театрын утмыл иккіміш сезоны авын уйығын вуннымы жінже Гофман юмахызем оперуба ужылать. Вунулттымы жінже вара кураганзене «Человеческий голос» моноопера премьери гедеть. Херарымын чунырады вне сонарлаган спектакле театрын теп режиссеры Максим Жучин лардать. Художнигі республикан тавадивишле юнержи Валентин Федоров. Шагу йохрах авынын жирымдаттымы жінже театр сцена жине симфонилля тажызым ятлы тебір премьера гыларма қадырленет. Пирин телевенде вал халаха шак театра илзе келеси. Шавенбенде бір шенелік сенбеде шлет бір хали пирин онлайн билет судасы вал адаланза бірет. И бір үті регионзан башлет бір пахат бір онда міле віземішлеші, міле мелізембе віземішлеші. Баллахи бір үті регионзеде шүрезе көрашын, шене шамрық сенеетлар ашлемелешін. Шидес сезонра шенеліқсем сақалмар булмалла. Ядарлы проектпа келе жүлін кашни ойықын иккіміш вырзарнигуненже Чуваш театрын сцені жіне Мускавба Питерден гелна опероба балет шолдырызем дұғыш. Візембе ердеген спектакль зене гурма шүржуллық абонемент туянма булать. Шавынбегех шак тапқырда елана гәне фестивальзем ертмелле. Авон ойықын бірімішінже опероба балет театры пәдім рашири Пушкин карты программине худшынна. Унын тіллеві вундваттыран бұшлаза шеремигі жула житні жамрықсене тыван жыржыв дада тенжі культурибе қызықландарасы. Шамрықсене бірін шағында бірін театра елізе келесі бұл тіллеві бірін яланақ болыны. Халі жақ Пушкинский карты ішлеме бұшландыран ба, ебі жұтладып шамрықсам балақ жақ театра ғытлара кезе көрасы. Чуваш патшалық опероба балет театрынче кешех Питерди консерваторий студенчесем практика духма бушлеш. Візім хыщын кунда ытты хулазынче музыкына веренеген земде осталық недуптама келеш. Чуваш енгіларым вали Алексей Енейкин, Виктор Степанов.